Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Geçe adamlar mayramdap жүргөн учурда эң эле адам өкүнүчтүү кылган нерсе Араб өлкөлөрү ошо өтө катуу майрамдашты. Айрыкча эң чоң ёлкалар ошолордо болду, Эмиратта жана башка жерде. Былтыр дүйнөдө эң чоң балат ошолордо болгон. Ошол Саудиянын бул жагында. Анан адамдар жазып атат, биздин молдокелер жок дейт, анан тиякта арабтардын бардыгы эле майрамдап атпайбы деп. Биздин окуп аткан китебибиз хадис китеп. Эмне үчүн хадис окуйбуз, эмне үчүн Куран окуйбуз? Биздин динибиз, биздин шариятыбыз бир улутка байланган эмес. Арабтар бир нерсе ката кылса кошулуп өлүп кетпейбиз. Ошолор бир кылган иш бизге шарият болуп бербейт. Эгер ошолордун кылган эткени Куранга, шариятка, хадиске, сүннөткө туура келсе алабыз, болбосо өздөрүнө кайтарып беребиз. Анан кээ бир адамдар бар, кайсы бир мамлекетте, араб мамлекеттеринин биринде бир нерсе болуп атса, ошону туура деп көрүп алгандар бар. Эмнеге ушундай десең, далил кандай десең, Саудияда ушундай, Меккеде ушундай, Мединеде ушундай, Эмиратта ушундай, биякта ушундай же Пакистанда ушундай деп айтышат. Эч качан андай болбойт. Тияктагылардын баары ушинтип атышпайбы? Жок, андай дагы болбойт. Бизге далил керек. Куранга, шариятка туура келсе. Эгер туура келбесе, ким болсо болсун, ан жашап аткан жери ыйык болуп калса эле, ал өзү дагы ыйык болуп калат деген сөз эмес. Ушундай эмес туугандар. Мен айтып атканым, кээ бир адамдар келип, силер ушинтесиңер, Саудияда мындай, же Маккада мындай, Эр-Риядда мындай деп мисал келтирет дагы бизге ошол Саудияда болгон нерсе шариаттын бир бөлүгү катары көрсөтүшөт. Бир гана учурда болгон Мадиналыктардын кылган жоругу далил болгон Имам Маликтин убагында. Амалу ахлил Мадина деген сөз болгон. Усулул фикта амалу ахлил Мадина, Мадиналыктардын кылган амалы деген. Бул ошол доорго таандык, ошол доордогу сахабалардын балдары кылган ишти көрүп туруп, демек аталарынан көргөн сахабалар кылган иш деп, ошол табиин доорундагы Мадиналыктардын гана кылган эткени бизге худжат болгон, далил болгон. Ито Малики мазхабынын өзүндө. 4 мазхабтын ичинен бири. Андан кийинки доордо жок, бизге далил эмес. Интернетте башка жерден карасаң дароо эле далил келтирет. Аяктан түп атпай, бияктан мынтип атпай дегендер бар. Мына көрдүк, жаңы жыл тосуп атат, биз тоскон жокпуз. Демек, арабтар бизге далил эмес. يقول الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وأدام الله نفعه في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه المسمى مشكاة المصابيغ وعن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي أبي يقول بزايتق أبي دعيتشت أبروك شيخ الباني بول كتابته أبي ديجان إثبات قلبتات أكوخ شتويتق يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور وفي أخرى مخافة الفجر رواه مالك. إمام مالك رواية قلغان موطأ كتابين aytқан маселеде Абдаллах ибн Аби Бакр айтат, атамдын айткандыгын уктум. Мулла Аликанын риwayat боюнча Убейдин айткандыгын уктум дейт. Биз Рамазанда тахажжуд намаз, кыям намаз окуп үйгө шашылып барат элек. Барганда кызматчыларыбыз тезирээк тамак алып кел деп шаштырат элек. Эмнеге? Саарлыктан кеч калып калбайлы деп. Башка бир риwayatта махафатал фажри, багымдаттан кеч калып калбайлы деп. Устазыбыз доктор Саид, доктор Мухаммад Саид, Мухаммад Хасан Бухари Меккеде ошол киши дед адаты бар, ошо Меккедеги бухаралыктардын, өзбектер, кыргыздар, тажиктер, казактар, каракалпактар бар. Ошолор Меккеде азыркы ушул күндө дагы Рамазанда бир түндө өздөрү чогулуп үйдө хатым кылат, бир күндүк кылып. Шам окугандан келип сарлык ичет дагы, эме жанагы ифтар ичип алып туруп, андан кийин дароо тарави намазга турат, куптан окуп алып, анан ошо кыштын кыска түндөрү болуп калганда, бул кышта узун түндө, жайдын кыска түндөрү болгондо, ушул багымдатка сарлык ичкенге бир чыны сүт кошулган жылуу чай, шир чай деп коюшат. Шир чай ичкенге үлгүрүп калганчалык окуп туруп, салам берип ичип, анан дароо багымдат назаны болуп, багымдатта жаматын окуган тарайт элек дейт.
Ушул адат калган эмес да, ошол сыяктуу демек ушундай болсо болот. Балким ошондой болуп аткан же бирок бир күндө Куранды хатым кылып койду деп булардан риваят кылынган эмес. Бирок кыска түндөр болгондо узагыраак окуп мына ушундай абалдар болуп турган дейт. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرين ما هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان قالت ما فيهما يا رسول الله فقال فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني إلا أن يتغمدني الله منه برحمته يقولها 3 مرات رواه البيهقي في دعوات الكبير. İmam Bayhaqi'nin Ad-Da'avat el-Kabir degan kitabında rivayet kılınganday Hazreti Ayşe enekemiz aytat. Gündörдүн bir gününde Peygamberimiz Aleyhisselam aytты deyt Ayşe enebizge. Peygamberimiz kimge ayttat? Ayşe enebizge aytып atat. Hal tadrina ma hadhihi leylata? Muna uşul tündө emne var ekeni bilesingmi dedi. Şunday tüngüreyin dep kalıp şam nasты болгондо ошол келе турган түндү көрсөтүп Пайгамбарыбыз айтты Айша энебизге, ушул түндө эмне бар экендигин билесиңби деп сурады. Яни лейлата нисфи мин Шаъбан риваят кылуучу айтып атат, балким Айша энебиз айтып атат. Ошол Шаъбан айынын 15-түнү эле дейт. Leyletun nisfi Şaban degeni Şaban'dın 15. günü, erten 15. gün bolsa bugün 15 tün bolot. Oşonu Şaban'dın jarım tünü dep koyot anı. Emne 14. gündün geçindesi erten 15 gün degen günü geçindegeni Şaban'dın 15'i dep aytılınat. Oşol tün ele deyt. Men ayttım deyt. Ma fiha ya Resulallah. Emne var oşonun içinde dep suradım deyt Ayşe enebis. Peygamberimiz Ayşe enebis bilbegendigin bilet ele. Jön ayta berse bolot ele. Birok oşol Ayşe enebis uşunu jön sözdөн dagı maaniler ekenini bilip kийинки жеткиришти айламалын көрүп пайгамбар ушу жеткирүү үчүн биринчи суроо салып туруп даярдап туруп андан кийин ага жоопту берип атат. Fiha yuktaba kullu mawludi min bani Adem fi hadhihi sanati. Muna uşul tünü deyt. Uşul жылы tuğula turgan adam balasının bardığının attары жазылат deyt. Uşul tünü, uşul kийинки жылга чейин төрөлө turgan baldardын bardığı uşul tünü belgilүү bolot deyt. Kандай uşul tünü belgilүү bolot? Lavhul mahfuzçu, başkaçı dese aytat, jok deyt. Kede bir nersenin urmat sıyı ola turgan bolsa, oşol nerseni bir jolu, 2 jol, 3 jol жазып koysa dağı bolu öret deyt. Lavh mahfuzda жазылынган al kıyamatка çeyinki. Bul oşonun arasından uşul жылkı төрөлө turgandar oşo günü belgilүү bolot deyt. Sebebi Kuday Taala bir жылдыгын. Sebebi Kuday Taala ilimdi özü gana bilet, anan özü kağlagandarından kimge açıp koysa açıp koygusu gelet. Periştelerin kebirlerinde şunu gösterken boluşu mümkün. Bunu oşol жылkı törölüşkö sebep bolup turgan periştelerge gösterken boluş ihtimali var. Misal üçün düşündürüş üçün, mullaka üçün düşündürüp atat. Egerde sen toy kılıp anan toyuna biröөнü çıkırın aftar dedi adamdı. Anan onu çıkırganda bir aytıp koyuyorsun da bir aytasın. Anan telefondan aytasın, SMS jönötösün, kagaz yazıp veresin. Anan dağı jardamçıň aytasın, barıp özüň aytıp gel dep düşüntesin. Ne üçün? Birle toyga çıkırıp atasın, 3-4 jol çıkırıp atasın. Al tuura ele masele. Oşol siyaktуу hadislerde uşuntip jazat, uşunday bolot dese taң kalbaş gerek. Ne üçün? Her nersenin urmat sıyı bolgon üçün 2'den 3'ten жазылып kalgan biri-birine karama karşı gelbeydi. وَفِيهَا يُكْتَبَ كُلُّ حَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ سَنَةِ. Oşol tünü, oşol жылы canı kete turgan, çın dünyaya göçe turgan, öle turgan adamdan atları жазылат, belgilүү bolot deydi. وَفِيهَا تُرْفَعُ آمَالُهُمْ. Buna oşol tünü anın amaldары kötörület deydi. Kuday Taala amaldары kötörület. Amaldar kötörülgөн jönündө bir kança rivayatlar var. Bagımdattan keyin, asırdan keyin, Kadir tündö. Jok bul Kadir tün ömür boyu bolgan amaldar kötörülө turgan gün.
Al эми жума күнү көтөрүлө турган деген риваяттар бир жумалык болгон амалдарын көтөрүлөт. Ал эми багымдаттан асырдан кийин бул күнүмдүк болсо, бул бир жылдык амалдарын көтөрүлө турган күн. Мына ушул түнү адамдардын амалдары көтөрүлөт дейт. Машалла, табаракалла. Биздин Калдырбек академиябыз бар, а? Акиш жаллабатта жүрөк операция кылып атып өчүп калса, сотка менен кылыптыр. Биз деле окуй беребиз. Ашып түшөбүз. Wa fiha tanzilu arzaquhum. Ошол түнү алардын ошол рызкысы түшөт дейт, жазылат дейт. Ал деген сөзү Лавхул Махфузга жазылган рызкылардын бардыгы. Бирок ошол түнү ошол жылга келе турган рызкынын бардыгы рызк алып келүүчү периштелерге, балким башка бирөөлөргө ошондо белгилүү болот дейт. Факалат. Мына ошол сөздү укканда Айша энекебиз өтө зирек жан эле ал айтты: "О Аллахтын элчиси, бир дагы адам бейишке Аллахтын ырайымысыз кирбейби?" деп сурады. Мына ушул тагдырга жазылат деп атса, демек иш боло элек нерсе тагдырга жазылып атпайбы? Демек Кудайдын камкордугу менен болот экен деп, ошол жерден Айша энебизге суроо келип айтты: "Андай болсо Аллах Тааланын элчиси, ар бир зат бейишке Аллахтын ырайымы менен гана кирет турбайбы?" деп суроо берди. Сураганда пайгамбарыбыз айтты: "Ма мин ахадин ядхулул джанната илля би рахматиллахи таала." Эч бир жан бейишке кире албайт, бирок Аллахтын ырайым, мээрим менен гана деп 3 ирет ушуну кайталады. Айша энебиз суроо берди, суроонун өзүн жооп кылып кайра өзүнө кайталап 3 жолу кайталап айтып берди. Дегенде Айша энебиз дагы бир суроо сурады. Балким башка бирөө сурай албайт эле. Бирок Айша энебиз сурады. Айша энебиз сураганы адамдардан сурай албаган нерсени анын аялы сурап бере алат. Аялынан башка сурай албаганды күйөөсү сурап бере алат. Илгери Ормонхан деген болгон, билесиңер. Ормонхан деген Ормон Опуза деген болгон. Кызыл тебет тиктирип кыргызга хан болчумун деп ушундай иш кылган. Анан Ормон токол алыптыр. Токол алса токолу бети жылма сулуу экен. Анан бирок тили сакоо экен. Илгери кыргыздарда тилинде деле акылында деле карачы эмес, өң кичине жылтырак болгон болсо, эптеп сулуулук болсо болду, нан өзү таап жейт дегендей мамиле болчу. Анан бир күн Ормон ханга алыстан ат арытып, Алхамдулилла. Ат арытып, Ормон ханга ат арытып коноктор келет экен. Келсе ширенке деген жок, газ деген жок. Жанагы түндө калган чокту көмүп коет күлгө. Анан жанагы сакоо катын Ормон ханга тигини үйлөп бер, тамызгы кылып бер деп аттыр. Ормон хан кемеге башын тыгып алып, сүф деп жанагы чокту үйлөп күйгүзүп берейин деп атса, тигилер кире калыптыр. Кирсе эле бети күл болуп калган Ормон хан чочуп тура калып, унча калбай калыптыр. Ормон ханды көрүп тигилер кыжарат болуп, аны көрүп булар кыжарат болуп, анан тетиги сакоо аял айтып иштейт. Оймон хан дейсиңер. Оймон ханыңарды бинтип, кемеге үйлөтүп койдумбу? Деп тигилерге мактанат имиш. Бул айтып аткан сөз ошентип аял күйөө бири-бирине эркелеши мүмкүн. Ошол сыяктуу кээ бир суроолорду ошол Айша энебиз аркылуу гана биз билебиз. Албетте бул салыштыруу туура эмес пайгамбарыбызга. Бирок айтайын дегеним, илгерки бирөөлөр айтчу экен, канчалаган согушта бардым, канчалаган айтыштарда болдум, ошонун биринде жеңилбедим. Бирок үйгө келгенде өзүмдүн аялыма жеңилип калам деп айтканы бар. Муну айтып атканым, биздин көптөрүбүз өзүбүздүн аялдарыбыз менен мамиле болгондо, эгер ошолор кичине сөздөн жеңип поччалап кетип, аны уруп кубалап жиберген учурлар болот. Андай болбош керек. Эгер аялың сени айтып жеңип койсо, сени кичине айыбың айтып койсо, сен көчөдө бирөө айткандай көрүп ал нерсени. Ал сен никеңдеги сенин зайыбың. Зайып деген сөз арабча даиф, алсыз деген сөз. Сенин колтугунда калкалап жүргөн бир байкуш. Ошон үчүн ал сага кээде сүйлөп койсо, бир неке кылып айтышып кет жеңип койгон болсо, же бир айыбың айтса мындайсың деп койгон болсо, аны жаман көрбөш керек. Аны уруп жиберип башка кылып, көчөдөгүдөй мамиле кылбаш керек деген сөз. Айтор Айша энебизден сурады. Айша энебиз сурады: "Вала анта я Расулаллах?" Сиз дагыбы dedi.
Sizdi dagı Allah Taala özünün ırayımı menen gana beyişe girgizebe. Siz özüңüz girip kete berбейсиz. Siz деген пайгамбарсыз го. Surады. Degende wala ana. Men dagı özümün özüm gire albayım dedi. A birok Allah Taala meni özünün ırayım kucağına algan dep aytты. Allah Taala meni ırayım kucağına algan dep aytты. Ova meni dagı dep koysa mesele bitpeyt ele. Antkeni meni da dese ova men Allah'ın ırayımısız beyişke gire alбай kalam deşi mümkün ele. Anda Allah ırayım kılabı kılбайбы деген ikinci суроо жаралат эле да. Пайgambardan başka adamdardı Allah Taala ырайым kucağına alsa beyişke giret, antpese girбей koyot. Birok Kuday Taala paygambarda aytты, "Ova men dagı Allah'ın ırayım menen beyişke girem" dedi. Birok Kuday Taala meni öz ırayımını algan dep аны dagı basa belgilep berdi. Bul degen söz paygambarыбыз söz türdө beyişi inşallah. Al emes beyişke gire turgandардын төрүндө төрагасы, ошолордун төрөсү. Al emes beyişke gire alып арасатта тургандардын бардыгына шапаатчы болуп берет. 3 жолу кайталап айтты. Wa an Abi Musa al-Ash'ari عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن رواه ابن ماجه. Hazreti Abu Musa al-Ash'ari radıyallahu ta'ala anhu aytat. Peygamberimiz aleyhisselamdan aytat. Peygamberimiz aytты. Şaban'ın 15. tününde Allah Taala özünün ırayım mehrimin tögöt dedi. Kanday, oşo günü tögüp başka gündür tökpey koyabı? Yok. Allah'ın ırayım mehrimi ar bir minütte olup durat bizge, ar bir sekundda olup durat bizge. Birok 15. tünü Şaban bolgondo 14'ten 15'ine oğan tünü bu özgöçe ırayım bolat. Kuday Taala oşondo jöndö geçpеген günölörde geçip jiberet deydi. Kuday Taala oşondo jöndö geçpеген günölөр geçip jiberet, birok iki adamdын günөөsүn geçirбей toktotуп турат экен. Al tövbe kılsın dep. Birincisi al müşrik, şirk kılgan adam, arbaktarga sıyınıp ketken adam. Je andan başka misal üçün Kudaydın balası var degenler, je paygambarlar Kudayda bolganlar, je tengirçi olup ketkenler, jana başka şu okşogandar. İkincisi muşahin. Muşahin degeni alımlar köp düşündürüptür. Biri kıska şunday eken, başka bir ömrüne uruşkan adam deydi. Uruşu din üçün emes, başka nerse üçün bolgan adam deydi. Eğer de din üçün uruşup, sen akidan tuğra emes, hatta oňda ol astagfirullah dep, je bolbosa bir günah iş kılgan üçün uruşup ketip nime kılsa, al makul eken. Birok din üçün emes, dünya üçün, nafsani bir nesesi üçün biröөнü kapa kılıp, je biröö menen uşuntip nары beri bolup uruşup atkan adam bolsa, Kuday Taala özünün ırayımı salbayt eken. Gördüңөр bu tuğan? Memne üçün müşrik menen bunu tengep koyup atat uşul jerde dese, antkeni uruşudan üzüçü çıgat. Andan düşmanlık payda bolat. Düşmanlık payda bolgondan keyin alардын ortasında birin-birin öldürüp payda bolup kalış ıhtimalı var. Öldürүү bolganda alардын malı, mülkün tartıp alıp başka olup, adamды küfürlükө çen aparıp koya turgan emne jaman işler payda bolup kalış ıhtimalı var. Şonuň üçün başka biröөгө ziyan berip, azar verip, göңүлүн orutup, nazarın orutup, şunday kılıp koygan bolsa Kuday Taala аны oşol tövbe kılmayınça ırayımına alбай koya turar eken. ورواه أحمد عن عبد الله ابن عمرو بن العاص وفي روايته إلا اثنين مشاخن وقاتل نفس. İmam Ahmed'in rivayetinde Abdullah ibn Amr ibn al-As'tan şöyle rivayet buraganda iki adamdı ırayım kucağına albayt, birincisi muşahin dedi. Adamlar menen uruşup jaraşelek adam, ikincisi katile nefsin, özün özü öldürgen adam dedi. Bol suisit dep koyabız biz. Ası öldürüp algan, suga boyun taştay bergen, başka kılgan. Azır abdan köp bolup ketdi şundaylar. Ayıl жеринде, şahar жеринде tarınıp barıp, antip barıp, intip barıp, aslında ölüp tolup tura. Kuday saktasın, Kur'an okuğanı varıp kalsan öyle, niye olup dursan aslında ölüp alıptır. 10. klasta eken, 11. klasta eken, 5. klasta eken, şunday eken, jigitke berбей koygan eken, alıp ketken eken. Oşonun bardığı janagı Russiyadan göstertilingen janagı Brigada degen filmdin mömö jemişi. Her bir mekteptin özünün beyliği var, çorluğu var. Oşonu oturup uşunu uçlar çıkıp atat.
Kede senin dele balan oşo mektep ataman oluşu mümkün. Sen bilbeysen arızdanıp gelbeyt. Sen kichine baykaysın balan kıyın. Bırak balam azamat bol çoğun oturtağa sen duh berip koyuyorsun gayra. Anam barıp başkadan böyle pul doğulayt, başka kılat. Alap gel albayt, annasını ölüp alat. Ağa sen dağa cevap veresin. Oşon üçün balan arızdan bayla kelip atkan bolsa, bırak mektepte şunday bolup atsa bilgenin, demek senin balan arızdan tup atkan balların katarında olup kalışıklı malı var. Oşon üçün mani veriş gerek. İnileriңерге, tuğandarыңарга, koңşulardын балдарын, таныштардын балдарына көргөндө көрмөксөн болуп, иншалла жакшы болот экен, кийин ушундай баатыр болот экен. Жок, ал баатыр эмес, ал деген жаман баатыр болот, тескерисинче. Акмак болуп атат. Ошол асынып өлгөндөр эсер убагында мынчалык эмес эле. Азыр адам өлүп атат, башкалар ага маани берип жашап жүрүп атат кадимгидей эле. Kızlar aslında ölüp atat tuğandarım. Doğru emez. Mına oşolordu dağı Allah ırayım kucağına. Oşonun üçün kebir alımlar aslında ölgöndörgö janaza okulunbasın dep bekar aytkan emez. Kudayım öz ırayım kucağına alıp aytsa anan janazan teňi olowu degen söz gelip çıgat. Wa an Ali radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجه. Hazreti Ali aytat, Peygamber aleyhisselam aytты deyt. Şaban'dın 15. tünü olganda 14'ten 15'ine oğan tünü deyt. Fakumu leyleha, oşol tündü turguzgula deyt. İbadat menen. Vasumu yevmaha, ertesi 15 gündü orada tutup karmağla nafil oroza. Antken Allah Teala oşol 14-15'ine oğan tünü Şam'dan başlap taң atkanга çeyin günösün geçirüsün tilep suragandar barбы, günösün geçireyin. Rızkı tilep suragandar barбы, rızkısın bereyin. Oğurup kalgandar barбы, şifasın bereyin. Mındaylar barбы, oşonun tilegin kabul tigindeyler barбы, oşonların tilegin kabul kılayın dep Kuday Taalam taң atkanga çeyin özünün ırayın berekesin tögüp oşentip aytıp durat deyt. İbn Mace rivayet kılat. Biroq uşul jerde urmatlı bir tuğanda bir masele былтыр ayttık elek. Uşul jerde masele var. Kebir adamlar oşol keche bolgondo meçitlerge çoğulup, çıraqtарды jagıp, toylar kılıp, al emes kebir өлkölörde cuma menen ayt namazlarga çoğulbagan adamlar, erkek ayalдар tündösü meçitlerge çoğulup, meçitlerde halal veçiller bolup ketet eken. Cuma kançalık çoğulbayt, ayt kançalık çoğulbayt. Leylet nismi Şaban. Köp alımlar makruh, bid'at, haram dep aytıp atkanı, bunu biz de aytkanбыз былтыркы жылы. Mine üçün? Meçitlerge çoğultup işçar ötkörgön üçün. Yok, tahajjudun özün oku. Oruzoň özün karma. Meçitke okattardı kılıp, ana meçitke masele ayttıra turgan bir önü koyup alıp, kadir tünden aşırı verip, başka kılgan oşonu bari bid'at bolot. Aytat, Şürün Bülali aytat, al oşol meçitlerdeki çalasavat moldaların kılar işi, adamların kantip çöntögünde tigin alıp algısı gelip, aile tappastan hep şıltoo kılıp oturup, Baraat keçesi, Şaban'ın 15. keçesi, ana Muno keçesi, tiginçe keçesinde oturup bid'attardı kılıverişti deydi. Anan al emes deydi, ot jagışıp deydi, kassör kılıp deydi, tegereni olturup zikir aytkandары oldu deydi. Al ot jagıp oturganda deydi, körse Barmakiya, Baramika degen jamaat otko sıyınıp, keyin musulmançılıkka kirgende murda kadaty kalıp ketip, adamlar namaz okup atkanda kıbılata ottor jarık bolsun degen şıldyryp bularga aytıp, bирок çındыгында özdөрü otko sajda kılıp turgan uçurlары bolgon deydi. Azır kebircilerge barsaň oşol tündörü svet japsarık bolup tursa dele şamдар jagıp koyuşat. İliger jakşı eken de, jok, oşol otko sıyıngandan kalgan. Bize dele var emes, gelin gelse otko kirgizeli dep. Otko may saldır, ot kuyup ketip bunday kılıp, oşunda adatlar oşol ilgerki şamanlıktan kalgan meseleler. İmdadül Fattah'ta Allama Şürün Bülali aytat,
Wa nudiba ihya'u layali ashril akhir min Ramazan. Ramazandın akırkı 10 gündügündögü 10 tündü tiriltүү mustahab jakşı nerse. Wa ihya'u laylatay eidayn, 2 ayt namazın tündörün tiriltүү jakşı nerse. Oşondoy ele wa laylatan nisfi min Şaban, Şaban'dın 15. tünün tiriltүү bul jakşı nerse. Sebebi bir kança dalilder var dep gelip durup, anan ayta turmatты bir tuğandar, tündü taң atırganda kantip turguzat dese, bul üyüngde olsun, meçitte olsun namaz menen deyit. Kur'an kıraat kıluu menen, hadis okuu menen, hadis uğuu menen, tasbih aytuu menen, Allah'ты uluktoo menen, paygambarga salav aytuu menen, tündün köpçülük bölümünü ötkörсөң, demek tündü tiriltken bolosун deyit. Al emes kebirler aytat, kuptandı cemaat menen okup, ertemenen bagımdatka cemaat menen kelem degen niyet menen barıp uktasaң dagı tündü taң atırgan bolosун deyit. Kuptandı cemaat menen okup, bagımdatka dagı cemaatка kelem degen niyet menen ketseң, mına oşol taңды attırganday bolosун deyit. Wa yukrahul ijtima'u ala ihya'i laylatin min hadhihi layali deyit. Oşondoy ele uşul tündörde adamları çoğultup cemaat kılıp meçitlerge çoğulup algan makruh deyit. Erten ayt ekende tünde çoğulup alıp başka kılıp alıp bolboyt. Bizde makruh kılat. Ne üçün? Kadir tün geçesinde adamlar çoğulup alıp aş yemeye başka kılıp Kadir tün veçirinki uyuşturup alışat. Ayallar bir yakta gıybatın planı tolturup, erkekler bir yakta sayasatın planı tolturup, hani ertemenen çala buçuk çalamol dostu bir dua kıl, oşa menen Kadir tün tosup koyuşat. Yok. Etikafta meçitte oturgan bolsoň, oturasın, aralaş tosu veresin. Biroq üylörgө çoğulup Kadir tün tosubuz, antebиz, mintebиz dep tosup atkan taptakır jakşı emes. Artistler konsert kılıp tosuşat. Aga taptakır karşыбыз biz. Biroq musulmança kılabız dep adamların barın çoğultup, je meçitlerge başka bir jelerge imen oşo gün çoğultkan bu tuura emes deyit. Biz adat bolup ketti. Kadir tünde meçitke barırsaң uyat bolup turgan bolup kaldың. Cihattan, soğuştan, mamleketli korgoy turgan ıyık soğuştan kaçkanday bolup kalasın. Jok men uyda desem, astagfirullah da ayta turgan bolup kaldık biz. Antkeni bid'at aralaşıp tura verse, barıp bizge ne bolup kalat? Könmüş bolup kalat. Bizde ne kılabız? Kim geldi, kim kıyı mesele aytты, bul geldi, palança geldi, mintu aytты, ooo maşallah, ooo de uşun düp, güldüp, stadionda konsert koyup atkanday bolup, Kadir tünde oşonday bolup bizdeki. Görübegen dostların göresiz, Kadir tünde jolugabız deysin, barasın, balasın ayaşını suraysın, daha biröөнү suraysın. Jok tuğan, jakşысы üyüngde ibadat kılganın oşol tüzük bolot eken. Oşol tündörü meçitlerge çoğulgan makruh deyit. Oşon üçün meçitlerge çoğulup, janagıday kılıp, Şaban toskondu tuura emes dep aytkan oşol sebepten. Bolboson mustahap inşallah ergim özünçө namazını okup, ertemen orosunu karmap, kadimgidek jüre berse bu en jakşı bolot. Aş köp bolsa kaada köp degen söz var. Kursak tok bolgon sayın, tınççılık ıntımak bolgon sayın adamda uşunday nesiler göböye beret. Oşon üçün biz başından başlap tosuşubuz gerek. Bir aytat, жаңы жыл misal üçün jakşı nerse go deyt. Men ayttım, kanday jakşı desem aytat, maňa jönötöt поздравление, men aga jönötöm deyt. En jakşı nerseler, жаңы жыл kuttуу bolsun, maylı süttü bolsun, ateneň aman bolsun, işiň iýilikli bolsun, mamleket tınç bolsun deyt. Men de oşum jönötöm deyt. Men ayttım, tuura jakşı sözdör eken dedim. Biroq sen oşentesin, senin balaň oşentet, ana sen ne veren? Atene muşun tos çeken, ana Moskva okandasa Moskvadagılar kiçine mınday pive koyup koyat eken, Moskva'ya turgan. Anı koşup alat, ana ne veren? Vinonu koşup alat, andan keyin şampanski koşup alat. Anan dagı bir Gollandiyaga жаңы жыл yolkanı görüp kalsa, bizdekiler tosçuyla aslı var ele negizi yolka жаңы жыл degende. Da oşonu koşup koşup görüp bolat eken. Kiçinele koyup koyuyoruz, burçuka dep barıp ortaga düşüp, anan tegerenip kalganını bilbey kalasın. Ilgari uşunday oçu. Bizdin ayaldarın parança iştirgende göýnöňördi kıska giyesiňer degen emes. Göýnöňördi kıska giyesiňer degen emes. Erkekten arlaşasaňar degen emes. Jeňiňer kıska giyesiňer degen emes. Çaçıňardy kırkasaňar degen emes. Jönele betiňde açykla degen. Jorukçanlar kalışkan, betini açıp koyuşkan. Betini açıp hem hazır, açpagan jeri kalbadı, jabılgan jeri kalbay kaldı hazır. Şaytan uşun tip giret. Oşon üçün gire turgan жердин bardığın başından tosуш керек tuğandarım. Kadir geçesinde maliktiram bar nurmatlap sıylayыбыз, biroq üyünde toskonduğun mine oşol kitepke bab kelet. Babu salati duha, duha namazı jönündögü bab.
Бул шашке намаз. Hadisтерди алгандан кийин бул жөнүндөгү факихтердин сөзүн өтөбүз. Айтып атканым, биз дайыма амал кылганда hadisтерди окуп амал кылбайбыз, фикх китептерди окуп амал кылабыз. Анткени фикх китептер жыйынтыгында кантип амал кылыш керек деген сары майын бизге берген болот. А биз hadisтерди окуп атканда эмне үчүн hadis окуп атабыз? Ошол адамдар hadisке амал кылып атабыз деп туура эмес амал кылып атканын билип, жана биздин аалымдар hadisтерден кантип тыянак чыгаргандыгын түшүнүп, көңүлүбүз ток болсун, табаррук үчүн окуп атабыз. Ошон үчүн кайсы бир фикхи маселе айтылган учурда hadisтердин бардыгын тавжихат багыттарын айтып келип туруп, жыйынтыгын фикх китептен окуп берип аткан, ошол эң туурасы ушул. Антпестен туруп, hadistин өзүнөн ала берем десек, аны адашып калабыз, адашып дагы атышат. Адашып дагы атышат, урматтуу бир туугандар. Азыр духа шашке намазы жөнүндөгү бап. Умму Хани деген ким? Умму Хани бул Азирети Алинин карындашы. Демек пайгамбардан тууган болобу жокпу? Пайгамбардан тууган болот. Пайгамбардын бир тууганын кызы болот, карындашы болот. Демек махрам эмеспи? Махрам. Умму Хани пайгамбардын астында жылаңбаш жүрө берип турган карындашы. Бир тууганын эмнеси? Кызы. Жандай эмеспи? Атасынын бир тууганы кызы. Демек махрам эмес. Махрам эмес. Ооба, Азирети Алинин карындашы болсо, демек мунун атасы Абу Талип болсо, мунун атасы ким болот? Абдулла, экөө бир тууган. Демек экөө бир тууганын балдары. Демек бири-бирине махрам эмес. Демек Умму Хани пайгамбарга махрам эмес, Умму Хани قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى وذلك دخن متفق عليه. Ummu Hani aytат, Fathu Makka болуп калды дейт. Демек Умму Хани Меккеде калган экен го. Фатхы Макка болуп Маккага келгенде пайгамбарыбыз менин үйүмө кирди дейт. Тууган үйүнө келип жуунду гусул алды дейт. Туугандарың үйгө келгенде сен деле жуунуп ал деп шарт түзүп беришиң керек болот. Келгенде кыйнап отуруп тамак берем деп отуруп бечара жолдо кыйналып келген путусун албайт, чачап сасып кетейин де, жарылып кетейин деди, сен кыйнап отурасың. Келгенде дараткананы көрсөтүп, кийине турган жерин көрсөтүп, жуна турган жерин көрсөтүп, анан чай берип, анан палоогун берем деп, же көлдүк болсоң бишпармагын берем деп нарындык болсоң, анан кыйнап отура берип аны дара уктатыш керек болот. Шарт түзүп бериш керек меймандарга. Келип гусул алып, анан пайгамбарыбыз дейт 8 рекет окуду дейт. Канча рекет окуду? 8 рекет намаз окуду дейт. Эч качан шунчалык жеңил намаз окуганын көргөн эмесмин деди Умму Хани. Жеңил кылып окуду. Бирок жеңил десе ойлоп калбагыла дейт. Руку менен саждасын толук кылып намаз окуду. Кээ бир адам жеңил десе руку менен сажда көзүң илешпей калат. Жок, андай эмес. Руку менен саждасын толук кылып өтө жеңил намаз окуду деп айтат. Башка бир риваятта ал шашке намаз эле дейт. Мына бул хадис Бухари Муслимде. Демек пайгамбар шашке намазында 8 рекет намаз окуптур. Бир карындашыбыз жолук салыныптыр. Бишкекте окуйт экен бир окуу жайында, жогорку дүйнөбү окуу жайда. Анан намаз окуп баштаптыр. Анан апасы угуп, бул Сирияга жөнөй турган экен деп чочуп, анан айылдан келиптир. Айыл айтпай эле коеюн. Анан келип кызын караса, кызы жоолукчан, намаз окуса намаз узун окуйт имиш. Мунун өзүнүн көргөн молдолорунун бардыгы намазды ончалык узартпайт экен да. Бул кызы намазынын рукусу деле узун эмес, саждасы деле узун экен. Точно Сирияга кетип аттыр бул деп. Анан кызын ургулаптыр, чеч жоолугуңду деп. Анан наракка барып, берекка барып, акырынан кийин экөө анан кийин мени казы кылып мага келишти. Анан мен отурам, апасы сүйүлөп атат, анан мен аларга бөлгөн убакыт өгөнүп калайын. Мен токтотоп. Сиз мен укканы келгенсиз, уктурганы келгенсизби? Мен өз дайыма уктурам дедим, азыл угам. Десем айтат, мен сизди көрүп туруп, сиздин айтарыңызды билип туруп, сизди айттырбай мен убактымды түгөтүп кетип калайын деп атам дейт. Мен айттырбай десем, сизден азыр сурасам,
kızıma joluğumu çeşmede deydi asla deydi. Men gördüm sizdi deydi. Men bilem sizdi deydi. Men aytdım uşinti aytam dedim. Joluğumu çeşmede deyip aytam. Uzun öneki deyip aytam. Azamat deyip aytam. Ben ошону bilip sizge söz bire süylep atam deydi. Anan toktotup alıp uşinti ayttım. Aytayın degenim. Kebir adamlar namaz okugan öte uzarttı beret. Anan başkalar çoçup ketken uçurlar dagı bar eken. Biri aytat. Dosumu da köşeden karma öyle jür. Namaz 5 minut bolot dep deydi. Jetelep aldım deydi. Anan meşke gelgenden çıkkandan ketip atsak deydi. Adamlar juma kap gelgen boçum deydi. Jumadan da turol duu dep öyle 2 katar deydi namaz okup atsa dosum suraydı. Bular başka musulmandarбы deydi. Anan jok, bu jakşı musulmanдар desem. Anan 5 minut dedin ele bular dagı dele okup atat go. Dep kıjarat boldu deydi. Ошон үчүн namazды uzak окуй турган убакыты бар, кыска окуй турган убагы бар. Айрыкча uzak окуган намаздарды эл көрбөгөн жерлерде uzak окуган жакшыраак болот. Анан бирөөлөр элдин астына отуруп алып ушун созулуп окуй берет. Онун бардыгынын соо күйүлүп түшүп калган болот. İmam Gazali aytat, Hujjatul İslam Abu Hamidin el-Gazali aytat, Ayyuhal Veled деген kitabında ustazыңдын алдында жай намазыңды нафил намазга салбагын дейт. Өзүң чүйүң барып окуй бер. Кимге мактанып атасың? وعن معاذة قالت سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. Hazreti Muaza enekemiz aytat, men suradım Ayşe enekemizden deydi. Ayal kişiden surab atat. Kam kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli salata duha. Peygamberimiz şaşke namazı kança reket okuyt ele dep suraganda Ayşe enekemiz cevap berdi. 4 rekaatin. 4 reket okuyt ele ve yazidu ma sha Allah. Jana Kuday kançаны kaalasa oşunçаны koşot ele deydi. Adatda 4 reket okup durup anan naragana kaalasa koşot ele dep aytat. Rivayatlarda Peygamber şaşke namazdı 12 reketten aşırgan emes deydi. Aytır bizde 12 reketten aşık şaşke namaz kattalgan emes hadislerde. Düşündüңөрбү? Demek 4 reket, 6 reket, 8, 10, 12 reketke çeyin okuç eken. Wa an Abi Zar radıyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. İmam Müslim rivayet kılat Hazreti Abu Zar'dan Peygamberimiz Aleyhisselam aytat deydi. Adamdın her bir müçösüne, her bir muğununa sadaka mildetli olup taң atırat deydi. Her bir taң atkanda her bir müçöңün amandığına Kudayga şükür aytıp sadaka veriyor sana mildetli olup taң attırasın deydi. Kebir rivayetlerde evet kança müçösü var eken bu yer aytılıngan yok. Her bir müçösüne 360. Kebir rivayet 360 dep gelet. Bu yer aytılıngan yok. Her bir müçösüne sadaka vacip olup taң atırat deydi. Şükürün berişin gerek. Kantip beresin de saytat. Her bir aytkan tasbih Subhanallah degen sadaka olot dedi. Her bir tahmide elhamdülillah degen sadaka olot dedi. Ve kullu tahlile her bir la ilahe illallah degen sadaka olot dedi. Ve kullu takbira her bir Allahu Ekber degen sadaka olot dedi. Ve amrun bil ma'rufi sadakatun her bir jakşılığa buyurganın davat kılıp aytkanın bu sadaka olot dedi. Ve nahyun anil munkari oşonda öyle her bir jamanlıktan kaytarganın bul dagı sadaka olot dedi. Dep turup oşonun bardığına jete turgan bir nerse var dedi. Gün şaşke olgondo 2 reket jıgılıp koyuň dedi. Eger de 2 reket duha namazda, şaşke namazda okup koya turgan bolsoň, janagı barda sadakalardın bardığынан kutulgan bolup eseptelet kesin. Takbir aytkanın, tahil aytkanın, amri maruf nahi munkar kılganın bari sadaka deydi. Birok jetpey kalasın go. Kebir adamlardık eştik aytpay dele kalat. Aytkan adam bolbay dele kalat. Dagı Kudayga şükür namazdan keyin zikirlerimiz var. Kedi namazdan başka vakitte oğuzuna bir Allah girip koyup
taң atkандан кечке гыйбат сүйлөп өтүп кетесиң. Ишенбесең отуруп кара bir gün жазымды отуруп жаз bir gün. Же bir gün кечке вайнтифон жазып кой жана 24 сааттык. Кара намаздан башка убакта сүйлөбөй каласың. Же ушак айтып аткан, же саясат, же бирөөнү жамандап аткан, же Бажы Союз, же бирнеке, же Путин, же Обама бирнеке сүйлөп аткан болосуң. Только Аллахтан башка сөздөр сүйлөп аткан болосуң. Жаздырып сынап көр. Кебирлер намаздан кийин салам берип, эшикке шашып качышат. Ошо зикирлерди айтып калганга. Дагы алар ушун жакшы катуу кармат намаздан кийин чыкпа отур деп урушуп бизди ошентип олтуруп зикир айттырганга көндүрүптүр. Болбосо садакалардын баарынан, карыздардан кутула албастан күнөөкөр болуп кете бермей экенбиз. Кудайга миң мәртебе шүгүр. Кээ бир жерлерде ассаламу алейкум дегенден кийин бияка салам берип эч ким калбай калат. Сен көр, мен көр жок болот бардыгы. Таза мечиттин ичи. وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم. Zayd ibn Arqam деген сахаби адамдар шашке намазды окуп атканын көрдү дейт. Бирок шархында айтылат, бу жерде жок. Бир аз туруп мааниси чыгат. Бул жанагы күн эмеле чыгып көтөрүлгөндө ишрак намазынын убагында духа окуп атканын көрүп калды дейт. Адамдар билишет эле. Бул духа намаз бул убакта эмес, башка убакта сооптуу болгонун. Төөнүн жаңы туулган баласын күн күйгүзүп жибере турган учурда сооптуу болгонун билишет эле булар деди. Демек, ишрак намазынын убагында эмес, балким духа дегени андан дагы нараараак барып күн катуу тийип, пешин түшүп боло элек, жанагы жаңы туулган төөнүн баласы күндөн качып энесинин койнуна кирип кеткенде аракет кыла турган күн ысып часырап баштаган убакта окулган намаз эң афзал убакытта айтылат экен. Кыямга чейин кен намаз. Кыямга чейин, оны азыркы эсепте 12 жарымга чейин. Күн ысып турган убакытта нарака өтө элек, пешинге ой элек, чак түшкө жете элек убакытта окулунган духа намаз ошол эң афзал убактысы болор экен. А бирок ишрак намазынан баштап окула берет экен. Ооба. Демек, ишрак намазынын убактысы бул духа намазынын убактысы. Бир аз туруп китептен окуйбуз, ишрак менен духа экөө бир намазбы, же эки башка намаз, бул боюнча бир аз талаш маселе бар, ага бир аз туруп келебиз. İmam Müslim rivayet kıldı. An Ebi Dardai radıyallahu ta'ala anhu ve Abi Zarr radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anillahi tebareke ve ta'ala ennehu kâle yabne Adem erka li 4 rekaatin min evvelin nehari ekfika ahirahu ravahu at-Tirmiziyyü. İmam Tirmizi rivayet kılat. İmam Tirmizi aytat. Hazreti Abu Darda jana Hazreti Abu Zar ekөө aytat deyt. Пайгамбарыбыздын айткандыгын уктук дейт. Пайгамбарыбыз хадис кудси Аллах Тааладан риваят кылат, Кудай Таалам айтты дейт. Ой адам уулу, күнүңдүн башында мен үчүн 4 рекет жыгылып койгонуң, күнүңдүн акырын өзүм кепилдигим алам дейт. Күнүңдүн башында эрте менен духа убакта 4 рекет жыгылып койгонуң, күнүңдүн акырында кыла турган иштериңин жыйынтыгы жакшы болуп, ошол күнүң берекелүү болгондун өзүм акфика жетиштүү болом дейт. Сага кифая болом дейт. Демек ошол күнүң берекелүү болуп, ошол экзамениң жакшы болуп, анан жана Кудайга түшүп барган кызың макул болуп, базарга барган уюң өтүп, алган уюң сүттүү болуп, сата турган уюң майлуу болуп, айтыр ишиң жакшы болуп, окуган намазың кабыл болуп, күнүң берекелүү болуун кааласаң, эрте менен окула турган 4 рекет духаны калтырба экен. İşim kantip oңолот, işim kantip oңолот дейт. İşim мына мынтип оңолот. 4 рекетте бассаң işim оңолот. İşim жүрүшпөйт деп жанагыдай кокот экен немени илдирип коюп, атын такасын илдирип коюп ала болбостон, лөлө катындарга жанагы сырык салдырып ала болбостон, 4 рекет духа намаз окуң, ошо менен işиң иншалла кандай болот? Ордуна келет. Wa rawahu Abu Daud wa ad-Darimi an Nu'aym an Hammar al-Ghatafani wa Ahmad anhum. Ошондой ушул риваят Абу Дауд, Дарими жана башкалар ошолор дагы риваят кылат дейт. Ушул эле адамдардан дейт. Ва ан Бурайдата кала
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنخيه عن الطريق فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. رواه أبو داود. İmam Abu Davud rivayet kılan hadiste Hazreti Burayda aytat, Peygamberimiz aytkandıgын uqtum deyt. Her bir adamda 360 müçe muğun bolot dedi. Her bir muğunu üçün sadaka beru adamga parz bolup vacip bolot dedi. Degende aytıştı, kim anı kötürat Allah'ın elçisi dedi. 360 sadaka veriş, oho bu kıyın nerse. Kim anı kötürüp kim çıday alat dedi. Degende Peygamberimiz aytdı, meşitke biri tükürüp kakırıp koysa oşonu gömüp koyganın sadaka dedi. İlgari meşitler toprak bolot ele. Biri tükürüp ketken bolsa gelip kolun menen topraktan taştap je butun menen türtüp toprak menen gömüp koyganın bu sadaka dedi. Ve şey'u tunakhihi anit tariki, yolda düşüp kalgan bir nerse var, oşonu çetke tazılap yol tazılap koygan sadaka dedi. Bir taş düşüp kalat, bir şetilik düşüp kalgan bolot, daga bir neket düşüp kalgan bolot, oşonu çekege çıkarıp koyganın bul dağı sadaka dedi. Fa in lam tajid, biroq oşondan nese tappasan, anda şaşke o vaxtdağı 2 reket namaz oşonun bardığın kaptap ketet dedi. Ve an Enes'in radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Hazreti Enes İbni Malik aytat, Peygamber aytdı deyt, kimde 12 reket duha namaz okusa, şaşke namaz okusa, Kuday Tağlam beyişten bul adamga altından bolgon üy kuruptur dedi. Kimde janağı bagımda 2 reket sünneti, peşinden 4 reket ol, 12 reket sünnet var emespi? Oşonu okusa beyişten üy kurulat. Ha biroq 12 reket duha okusa beyişten üy kurulat, biroq altından bolgon üy kurulat ekan. Gördüңөр tuğanım, al sünnet muakkada. Bu nafil. Keyde nafilden soğuk sünnetten aşıp ketet tuğanım. Kede sana bir karızını verir, al vacip, suyunesin, bir karız emez sana jön akça verse, andan da köyrek suyunip ketken uçuların kezdeşip kaladı. Ne üçün? Öte ılayığında kelip kalgandığı üçün. İmam Tirmizi rivayet kılıp aytat, bul hadis, garip hadis, mına uşul aytımdan gana bilemiz. Hazreti Enes'ten gana uşul hadis kelet, başka bir dağı sahava aytkan emez deydi. Aytayın degeni, başka sahavalan rivayatlar 12 reket bu janağı peşimden 4 reket sünneti, kuptan 2 reket sünnetini aytılıngan da şonun üçün oşon aytkan deydi. Biroq 12 reket duha okusan altından üy salınat degendi Hazreti Enes gana rivayat kıla, şonun üçün oşol taraftan alganda bul garip, жалгыз болуп калган риваят деп баса белгилейт. An Muaz ibn Enes el-Juhani radıyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يصبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود. Hazreti Muaz ibn Enes el-Juhani aytat, Peygamber aleyhisselam aytты deyt, kimde namaz okugan yerinde oltursa deyt, bagımdat namaz tüköndөн keyin, anan gün götörülgöndө 2 reket duha namazını okup durup okusa deyt, oşol aralıkta bir dağı jaman söz, uşak, gıybat, jalgan aytpasa, süylöbösö, jakşı sözdөрдү gana süylösö, gufira lahu hatayahu, anın günahları keçirilet. Eğer oşolor denizin kövügünün daha göğürök bolsa deyit. Araplarda göp dili nerse jok özü. Emeli bay bolup göp bolup def çıkıp kalıp. İlgili olsun kum töөнүн korgolu, anan dengizdegi kövüktör ele bolot ele. Oşon üçün köp düşündürgönü men düşündüret ele. Oşol denizin göğügün aytat ele.
Bir adamdın günөөsü denizin göğünden daha köp bolsa deyit, oşonun günөөsü geçirilir eken, egerde oşol adam ne deyit? Bagındat namazdan keyin ketpesden, uşak aytpasdan, gıйбат etpesden turup, taң atkanda gün көтөрүлгөн 2 rekat duha okup turup ketse, oşol adamdın günөөsü geçirilir eken deyit. Karap көрсөңөр ушул жерде biz duha деп айтып аткан жерде işrak namazda айтып атат. Demek hadislerde kebirlerine işrak деп айтылып калган, kebirlerine duha деп айтылып калган учурлардагы кездешет экен. Gördüңөр туганым. Demek işrak namazı bu жерде duha namazını okusa деп түшүндүрүп айтып берип атат. Мына ушул жерден бир азыраак эмне бизге белги берилип атат. Өкө деген дээрлик бир эле намаз деген маселе. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. Abu Hurayra aytат, пайгамбар айтты дейт, кимде-ким шашке убагындагы жүп намазга, 2 рекет намазга дайым аракет кылып сактаса дейт, анын күнөөлөрү кечирилет, ошонун күнөөлөрү деңиздин көбүгүндөй болсо дагы dedi. İmam Ahmad Tirmizi İbn Mace rivayeti ve an Aişete radıyallahu ta'ala anha enneha kânet tusalli ad-duha 8 rekaatin thumma tekulu lev nuşira li abavaya ma teraktuha. Ravahu Malik. İmam Malik aytат, Ayşe neviz ar günü 8 reket şaşke namaz okuyt ele, giyin aytar ele. Egerde ata-enem tirilip kelet dese dağı uşul 8 reket namaz taştaba selem dep aytып atat. Abu Bakır menen enesi Ümmü Ayşe ökö tirilip kelet, namazını taşta, oşular menen süйлөшүп otur dese dağı taştaba aytelem deyt. Bu bize dele var go. Eger antsem dep süйлөй берөбүz bir nerselerdi, bolbой turgan nerseni. Bular bolбогон desen түшүндүрүп айтат. Бул деген сөз ошол окулуп аткан намаздын ләззаты, ошол окуп аткан намаздын ырахатын түшүндүрүп берип атат. Ата-enем тирилип келсе канчалык рахат алам дейт. Бирок ошол рахатка ушул рахат алмаштыр десе, алмаштырбай телем деп Айша энебиз бизге сүйлөп айтып атат. Ар күнкү 8 рекет духа намазын. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha rawahu Tirmizi. Hazreti Abu Sa'id aytat, paygambarыбыз duha namazын дайыма окуйт эле. Biz эми пайгамбар дайым окуп калды, эч таштабайт деп ойлосок, таштап коет эле, окубай коет эле дейт. Анан пайгамбарыбыз духа намазды окубай коет эле, biz эми болду, эми духа деген жок болуптур деп ойлоп калсак, кайра окуп баштайт эле дейт. Эмнеге бул мüntet Айшени таштабайт? Айшенин пайгамбары башкабы? Farz bol namazın вот шундай. Эмне пайгамбарыбыз намаздын парз эмес экенин билдирүү баса таштайт эле. Пайгамбар өткөндөн кийин анын сүннөт мустахаб экендиги белгилүү болду. Демек анда адашып кетүү болбогондугу үчүн Азирет Айшене баш болгон бардык сахабалар, бардык алымдардын бардыгы мусулмандар таштабай окуй берди. Азыр аралашып кетүү деген жок бизде. Азыр аралашып кетүү деген жок бизде. Biz biliriz, bu sünnet, bu mustahab, bu vacip. Oşun için okula verir. Ve an Muvarriqin el-Ecliyyi qala qultu libni Umara tusalli duha qala la qultu fa Umaru qala la qultu fa Abu Bakrin qala la qultu fa Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem qala la ikhaluhu ravahul Bukhari. İmam Bukhari rivayet kılgan hadis. Muvarriq aytat, İbn Umar'dan suradım deyt. Sen şaşke namaz okuysun desem, yok dedi. Ya? Atan Umarçı dese, yok dedi. Ya? Abu Bakır okuy bile, yok dedi. Peygamberçi dese, oylayboyum okuganım dedi. Aldılı okugan bolsa gerek. Biroq toşta ayta albayım. Dep İbn Umar uşinti, oşol hadis Sahih Bukhari'de var. Oşonun için kebir alımlar duha namazını okugan bid'at degen dagı var. Eğer kokus bir жерден угуп калсаң кыжарат болбогула, мына ушул риваятты карманып атат. Kebir adamlar rivayat bolsa эле кармана берет, билесиңер. Bukhari'de bolsa деле
karmamay turgan rivayetler var. Buxaride başka bir rivayet var. Peygamberimiz salam bergenden Allahu Ekber de aytkan eken dep kebirler karmanıp basıp yürüşöt. Aga mal kılınbayt. Mına bul dagı Buxaride mal kılınbayt. Antkeni urmatlı bir tuğandar, duha namaz adatta uyda okulat. Demek İbn Umar işrak namaz menen duha namazı fark kılat eken. İşrak namazda okugan meçhit okulat koyunçu işrak namaz. Duha namaz adatta uyda okulgan üçün Allah'ın uyda okulgandığını görgön jok. Balki İbn Umar körvey kalganda, körvey kalsa jok bolup kaldı degen söz emes. İbn Umar. Anan bir hadiste problemi var. Emnege bul deyt, birinci Umar'dı surap, keyin Abu Bakır'dan surap atat, antkeni Abu Bakır'dın darajası Umar'dan jogor ele go deyt. Emne üçün surap atat bul? Atası. Atasın başkalardan köpürөөк bilet. Sen okuwasan atan okuganbı? Anan dese atan okusa okubaysın aytat da şonun üçün jok atam okugandı ele körgön emesmin dedi. Balki Hazreti Umar dele balasına körsetpöstön bekitip okugandır. Muna uşunday bap urmatlı bir tuğandar, bul boyunca biz Nihayatul Murad fi Şerhi Hadiyetu İbnül İmad degen kitabımızdan okup berem. Duha namaz boyunca alımlar emni dep aytışat. Birincisi, duha namazın hükümü emni dese, janagı Buxaride aytılıngan rivayatты karmanıp kebir alımlar mustahab emes, bid'at degeni olsa, birok başkaları anı mine mustahab sünnet dep aytışat. Demek nafil namaz, mustahab namaz huvar racih, oşoga fatva berебиз biz. İbn Umar aytkandığına karabastan, oşol kavar Buxaride bolonu karabar. Antkeni bizde Buxaride başka rivayatlar, jana alıp ötken rivayatlardan bardığı anın mine mustahab ekendigin dalil deyt. Ekinçisi, en azı kança, en köpü kança deyt. Gaznaviye degen bizdin fıkh kitap var Hanafi mazhabta, en azı 2 reket, en köpü 12 reket dep aytat. Elemi Muniyada aytat, 2 reketten 12 reket geçeyin dep. Miftahta, Gurarda, Tanvirde aytat, en azı 4 reket dep. 4 reket dep atkanı urmatlı bir tuğandar, oşol ortaçosun karmagandık üçün bolsa gerek. Antkeni Ayşe nebis tayma 8 okuyt ele, 2 reket degen var oşon üçün, egerde 2 reket azı da baysan, anda 4 reketin faziletleri kalıp ketişin bunu şonduktan, en azı duha namaz 4 reket degeni jakşıraak dep oşoga basa belgileşet. Şunuktu, 2 reket dep aytkandары da var, birok 4 reketти karmansan emne oşol jakşıraak deyt. Misal üçün Zaylaidin şarkında aytat, 4 reketten jogorı gara oku dep kelet. Oşonda ele bizdin janakı kitabımızda dagı 4 reketten jogor. Demek Hanafi mazhabının özünde duha namazın en azı 2 reket degen söz var, en azı 4 reket degen dagı söz var. Birok bizge jakşı görülgen söz 4 reket degen sebep degende faziletleri köpürөөк bolot. Kalasan 2 salam menen, kalasan 1 salam menen. Anan narjagı en köpü kançaga çeyin 12'ge çeyin. Kalasan 12'ni 3 salam menen okuysun, 4-4-4'tön kalasan 6 salam menen 2-2'den kılıp okuysun. Uaktısı kanday dese, uaktısı gün oğongo çeyin. Gün kötörülgönden başlayıp gün oğongo çeyin vakit bolot. Demek oşundan biz bilebiz, işraktın uağı oşol duha namazın algaç uağı ol eseptelet. Birok işrak namazı, duha namazı ekö birvi, je eki başkağı degen mesele gelse, Şa'rani aytat, ekö bir namaz deyt. Eğer de oşol duha namazdı taң atkanda, gün çıkkanda dara okusan, gün kötörüp okusan, bu işrak dep aytıp koyabız, anan geçirek okusan duha dep aytabız, bolbosam ekö bir ele torpokça muzo degende ele ekö teң uydun balası dep İmam Şa'rani düşündüröt. İbn Hajar Haytami aytat, ekö başka deyt. Tuğra ökön uakt arlaşıp ketken jeri var deyt. Birok oşo gün kötörülgöndө okuganın, meçitten çıkpay turup okuganın işrak namaz bolup andan naraka ketет deyt. Elem bizdin kitap aytat, bizdin Hanafi alımdары muna uşul maselede ekönü eki başka, je ekö bir dep bölgön emes deyt. Bölüp ne kılasın, okusan esep bolot sana dep, oşoga bizdin alımдар uşun akıl dese bolgon üçün bular bölgön emes, birok menin düşünügüm boyunca bul adam aytat, oşol işrak namazı bul duha namazın özü dep aytat. İşrak namazı, duha namazı özü dep aytat.
Анан бирок мен айтат элем, мен айтканым кандай, биз окуган китептердин бардыгында жана хадисте келди, ишрак убагында духада окуп атса, аныңар макрурак болуп калат, кичине нарагыраак окугула дегенден билсек, демек духа намаз өзүнчө, ишрак намаз өзүнчө деген маани келип чыгаар экен. Ошон үчүн мечитте отуруп багымдат окугандан кийин күндү чыгарып аркан бою көтөрүлгөндө 2 рекет окусаң бул ишрак намаз болот. Анан барып тиричилигин кылып отуруп, күнөө ысык болуп, жанагыдай мээң кактай турган болгондо, полдник кыла турган убакта дагы 4 рекеттен нарак окуп алгандыгы менен бул духа намаз болуп эсептелет экен. Эгерде ишрак намазын өзү менен ошого деле духаны деле ниет кылып койгон болсоң, ошо менен ошол күнгү духадан деле кутула берер экенсиз, урматтуу бир туугандар. Аллаху а'лам бис-саваб. Мен мамлекеттик кызматта иштеймин. Ата-энем айылда, мен кичүү баласымын, айылга кетишим керек. Ата-энеме айылга ушул эле кызматым менен которулуп барып иштесем болот, бирок сүйлөшсөм акча бермейинче бербейт деп болбойт деп койду. Бербей койсом анда кызматымды таштап анан кетишим керек. Жок, бер. Сенин которулган укугуң бар, сени атарганда шылтоо менен эме кылбайсың, сен пара бер. Алган адамга арам болот, сага арам болбойт иншалла. Ата-энең кара. Аялга бир талак айткандан кийин кайра жашаса, ошол бир талак жоюлуп кетеби? Же бир талак түшкөн бойдон калабы? Кийин талак бере турган болсо аялга экинчи талак болобу же биринчи талак болобу? Эң жакшы суроо. Бирок талак сабагында жакшы түшүнсө болот эле. Талак экиге бөлүнөт. Эгерде талак деген сөздү ачык айтып иштетсе, бул ражи талак болот. Эгерде талак деген сөздү жашырып туруп, кет, жогол, андай мындай деп айтса, бул байын талак болот. Эгерде түшкөн талак байын болуп калса, жаңыдан эки күбө менен, ыраазылык менен, жаңы махыр менен нике кыйылат. Идда чыккан болсун, чыкпаган болсун. Эгерде талак ражи болуп калса, аялдын иддасы чыга элек болсо, анда бул убакта аялдын ыраазылыгы жок, жаңы никеси жок, эркек мен сени кайтарып алдым десе, же кушоктап барып оозунан өбө калса, же бетинен өбө калса, же бир жумшак жерин кармай калса, же баса калса, дароо никеси калыбына келет. Бирок бир талак түшүп, кайра жарашкан тартипте болот. Жашай берет, ошентип болот, иддасы чыга элек болсо. Ошентип отуруп дагы 4 жылдан дагы бир талак берсе, мурдагы талактын үстүнө кошулуп, уже экинчи талак болгон болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү туугандар? Мына ушундай. Ражи болсо, ооба. Ражи деген сөз кайтарып алганга мүмкүнчүлүк бар деген сөз. Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Бул хадис же аят бу дейт. Бул хадис. Кээ бир риваяттарда талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин деп келет. Ар бир мусулман эркек аялга илим талап кылуу парз деген бул хадис. Жамаатка имам болгондо тасми айтылат, бирок тахмид айтылбайт. Имам Самияллаху лиман хамида дейт, бирок Раббана лакал хамд айтпайт дейт. Эгерде 1-2-3 кишиге имам болсоң тахлил айтылыш керекпи дейт, тахмид. Жок, имамдын баардык өкүм бирдей эле. Бир адамга имамсыңбы, же харамда имамсыңбы, имамсың сен. Ошон үчүн Самияллаху лиман хамида деп менен бүтүрдүң. Анан бирок Раббана айтып алсаң, андан намазың бузулуп калбайт. Андан намазың бузулуп калбайт. Намла билбей кредитке кошунанын жерин сатып алды. Кредиттен төгүп кутулду. Кредит чоң экенин билгенден кийин ушундан кутулуштун жолу барбы? Кененирээк айтып берсеңиз, кредитке алынган жер бизге калды, алынган жер бизге адал болобу, же арам болобу, ушуну кененирээк айтып бериңиз дейт. Эгерде кошуна кредитке сатып алып, анан кредиттен кутулуп, кийин жерин сага сатса, сен адал акчаңа сатып алган болсоң, эч кандай проблема жок бу жерде. Сен өзүң акчаңа сатып алдың деген маселе. Анан сен өзүң кредитке сатып алып туруп, анан кредиттен кутулган болсоң, анда маселе кандайча? Биз эми сага эң жоңой жолун айтабыз, истигфар айт, тооба кыл деп айтабыз. Экинчи кайра кайтып барба деп айтабыз. Анан сөз узарта турган болсок, балким азыр
биздин аудиториядагы, биздин Кыргызстан буга мындай жетелек болушу мүмкүн. Балким 5-6 жылдан кийин ушул маселени жарым сааттык кылып узагыраак айтышыбыз мүмкүн. Жанагы сүткө ооз үйгөн адам айранды үйлөп ичет тууган. Ошон үчүн кээ бир маселелерди жоон айтып кое турайын, эмне үчүн экендигин ошол убага келгенде айтып берейин. Сыр болуш үчүн сырга малдын ичегесин ачытыш үчүн кошот экен жесе болобу дейт. Ошол мал адал союлунган болсо, анын ичегесин кошо берсең болот. Бул закваска деп коет, ачыткы. Такый Усманийдин 2 томдук фатавасы бар. Үлкөн алым. Ошондо айтат, ошол жанагы сырларга закваскалар кошулат, ошол ичегелерден карындан жасалат. Анан ошол чочкодон деле болуп калышы мүмкүн экен. Европа өлкөлөрүндө, мисалы үчүн, Канадада, Голландияда ушундай. Ошол кандай болот деп сурайт. Ал жооп берет, эгер ошол ичегин алып, ичеги бойдон эле уйутка кылып салып берсе арам болуп калат. Бирок ошону алып, ага бир нерселерди кошуп, ал ошону ызылдап кайнап, ошол нерседен башка нерсе пайда болуп, жанагы өзүнүн өздүгүн жоготуп койсо, анда өкүм өзгөрөт. Ошон үчүн сырлар жесең боло берет дегенде жооп берген. Бул биринчи басылышында. Анан экинчи басылыштын ал ошол китептин өзүн, ошол фатванын өзүн бир аз өзгөртүп кайра бериптир. Ушундай деп айтышат деп айтыптыр. Ооба. Кичине өзүнөн качыргандагы тарзда айткан ошондой. Анан ушул эле маселе боюнча жана ГМО дегендер чыгып атат, билип атасыңар. Бул боюнча бир туугандарыбыз, Бакыт шейх мага көп жардам берип, материалдар таап берди. Мен өзүм аракет кылып атам. Ушул боюнча дагы бир фатва иншалла даярдын үстүндө болуп атат. Себеп дегенде өтө коркунучтуу экен. Өтө коркунучтуу экен. Балким ошол жанагы мурдагы учурдагы биздин факих алымдар ушул маселени көп терең билбегенден сырткы көрүнүшүнөн эле карап туруп ушундай өзгөрүп кетсе болот деп айтып аткандыр. А бирок ошол ГМО деген тамактар жегенден кийин адамдар өзгөрүлүп, башка табият өзгөрүлүп, анан балким биздин кийинки муундарыбыз таптакыр бөлөк бир адам болуп, балким тукум курут болуш маселеси бардыр да. Ермакова деген бир орус катын, дагы бирөөлөр көп нерселер жазышууларда окуп атам, бирок мынтип карап көрсөк, ислам дини боюнча да ошого тыюу салынганга биз милдеттүү болуп калат экенбиз да. Анан ислам академиясы урустат берген, башка деген сөздөр бар. Ошол сөздөрдүн көпчүлүгүндө кайсыл ислам алым экендиги айтылган эмес да. Анан экинчиден бул маселелер муасир, современный маселе болгон үчүн биздин сакал чоң молдокелдерибиз көбүнчө бул маселеге иши жок да, биздики хатын болсо, нике болсо ошо менен жүрө беребиз дагы. Кыргызстандын өзүндө эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндө ушундай. Египетте ушундай, Саудия ушундай, бардык жерде дагышкалар көй иши болбойт аны менен. Анан койчу айта бересиң деп ушинте беришет. Анан жашыраактар айтса, алар сөз угулбай калып учурлар бар да. Анан ошого маселени дагы карап атабыз. Бул дагы ушундай бир оор маселелердин бирине кошулат. Балыктын ичиндеги икраларын тазалабастан жесе болобу? Болот. Бул жумуртканын чийкисе болобу дегенде кеп. Кичинекей коозуга эшектин сүтүн берип чоңойтсо, энеси өлүп калганда коозу чоңойсо, коозунун этин адал болобу дейт. Өзү ошондой коозу ушу суроону 3-4 жолу беришти мага 2 жылдын ичинде. Бул чындап эле жокпу деген экинчи маселе. Бар ошондой коозу бар. Эгер ошондой коозу бар болсо, эти адал эле боло берет. Себеп дегенде, мисалы үчүн уйлар жеп атканда, уйларга мисалы үчүн уй начис нерсе жеп алган болсо, ким нерсе жеп алган болсо, алар мукаллаф эмес го. Мисалы үчүн, эшектин сүтүн саап коюп койсоңор, тазик уй келип ичип алган болсо, уйду саап ичсең эчтеке болбойт. Болгону гана уй арам нерсе жесе, ошонун жыты этинен келип калса, же сүтүнөн келип калса,